Bistaman ani kaas lagi nga do at mapaling panahon, ilapay pigil din kaya katamong kabalan na makisay selebrasyon na Midaon King Santo Tomas Pampanga, Domingo, March 31. Sa Buwag at Sampaga, apin din ring aduang amanong penibatanan ng makule at masayang sa Buwaga Festival. May gumpisaya po ini kaya katamong sa Buwaga bilang kapasalamatan po kaya katamong Indong Maria, kaya katamong Indong Maria. Through our local government unit. It's a joint venture actually. Deng manungkulan kay Tibalen Santo Tomas, ang po parang manungkulan kay Pisamban, deng kay katamong Holy Week officers, mi sabi la, bang kanita apag celebran tayo, lalong-lalo na yung pangasubli ng miya, ng kay katamong Ginoong Jesucristo. Highlight na ning banwa-banwang kapiyesa ning pamanyalbag ng Sampaga o mga kulang parol keng imahen ng Indong Maria, bang di na niyang pugi anting mumunang diling Kristiyano at disipulo. Lakos pang migpasayaking selebrasyon ng Tigtig Daring Ocampos Betis Band at Lumanog Band 48. At syempre, may bating ing piyakapaninaynda rin kaya katamong kabalin. In street dance performance na rin partisipati iba't ka rin pitong barangay ning Balen. Inuli na ni Cluster 2 abubuan na ng Barangay San Matias, Moras de la Paz at Santo Tomas Pao in grand prize o 150,000 pesos, King Street Dance Competition. Kabang ikwada naman din Cluster 1 na bubuan na ng Barangay Santo Niño Sapa, San Vicente, Poblacion at San Bartolome in 100,000 pesos. Samantala, aparte king pamagmasusiking pangasubli ng Mebyang Jesus at pamamiyay pugi king Birheng Maria, magsilbiya muna mang pasalamat ing sa Buwaga Festival para kareng grasyang atatanggap na ning Baleng Santo Tomas. Siyempre po, munang dili, pasalamat po, of course, with the help of our Congresswoman Dr. Ana York Bondok. Makabuklat na po in kaya kaming sariling ospital, sabi ko, kaya Tibalen Santo Tomas. Telakad tayo po iti, yan yung alkalde tamong from 2016 to 2019 at ngayon kabalik tamong 2022 together with Dr. Ana York Bondok. Dinonate tayo po kang JBL at iti po maging pag-aari na ne po. Bibandyanan ng JBL yung kaya katamong hospital. Bang kanita, ila na pong mag-operate, ila na mag-manage, kaya katamong hospital. Inina ing kalabing adwang sa Buwaga Festival apeg celebrant King Santo Tomas. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.